Ona alıp duruşu. Bu yer şu Darvuz Bir magazinin tavarı. Darvuz koğan şu yerde turadi. Ona kartoşka gelip durar. Optum. Assalamu alaykum. Qanday aka? Densoqlik yaxshimi? İşler yaxshimi? Qancha tonna olib keldingiz kartoshkani? 10 tonna. 10 tonna. Qayerdan olib keldingiz? Qozog'istondan. Qozog'istondan olib keldingiz. Qanchadan sotib tasadi? 40 so'm, 38 so'm berib turadi. 40 so'm, 38 so'm. Shu yerda sotib o'tasizmi? O'sha yerda sotamiz. Ozlik qoldimi? Jemi ochdingiz? Jemi ochdik bugun keldik. Bugun keldingizmi? Bugun keldik, bugun keldik. Yaxshi. Son. Juringizlar. Nomerga aytib qo'ying, unutib qoldim. 0558 86 00 11 ava. 86 00 00 11. 11 be. Oo, bo'ldi. 8 86 00 Ova. Oo, darbuzlar turadi bu yerda. Qandaysizlar? Siz sog'liq ishlari yaxshimi? Bola chaqangiz tinchmi? Aka qandaysiz? Tugoyin dedi? Tugoyin deyapti, qimmat sotadi. Qancha? Qayoqdan darbuzi bu aka? 30 sotirdi. 30 sotir. Qanchadan sotdingiz? 26 so'mdan. 26 so'm. Yaxshi. 26 so'mdan. O, ko'chaning bo'yidan biz qimmatroq olyapmiz. Bu yoqda arzon ekan. Yana ham bozorda. Bozor. Yaxshi. Juringizlar. 15 tushib qoladi. Qo'n darbuz, mana jangi 30 sotirdan uzilib kelgan jangi darbuzlar ekan. Top-toy bo'lgan darbuzlar. Bu qadar darbuz qo'ndor ekan, ha? Darvuz koğan. Va alaykum assalom. Qandaysiz? Qandaysiz? Sog'liq ishlari yaxshimi? Bola chaqa tinchmi? Ne qilib o'tasiz? Darvuz qo'yan sotib o'tasizlar. Sotib o'tasiz. Hova. Oo. Qayoqdiki bu, Shamol saydiqlar. Shamolsoy. Hova. Sonu. Say berayina. Shamolsoy darbuzi qanchadan bo'ladi? Kishiniroq. Bizning el bereshen elda. Mehmondo'st elda. Shu qonog'i kelsa, o siygizgan shunday bir yaxshi bir madaniyatni, qada saltni, narxni elda. Rahmat. Bu qayoqda qo'yib qoladi shunda qo'n? Shamolsoy. Shamolsoydi ku shuni? Hova. Shamolsoyda shunday. Barif o'zingiz tartib turgan nimalarda? Men tartib turgan qo'ndir. Hova. Sizga da sayt beraymi? Pay. Sonu ne? Rahmat. Bir saat bo'ldi kelganingizga. Shularga qoldi hozir barda. Bulay joy zalal. Siz olib kelib sotib o'tasizmi? Hova. Bu qancha olib kelib sotyaptingizmi? Kelyaptimi? Yaxshi. Bu turi to'ldirib kelasiz. Hova. O'tirib to'ldirib. Bu qancha qayerda sotchusiz? Misali, bu bozor ochilganga cheyin. Men bu bozor жаңа ochilganda birinchi shil жаққа olib keldim, постоянно keyin do'stlarimiz bilan shil жаққа olib kelib sotib ketamiz. Bu yoqqa. Hova. Yaxshi. Yaxshi ekanda, buna bo'sh turgan yerga shart qo'yib sotaveradi ekan. Hova. Yaxshi. U o'zi istedile darbus az qoldi, o'sha bu yoqqa olib kelib sotaylik, o'zim Shamolsoyda stroymaterial sotaman. Ana keyin jo'm kelib ketmayin deb Gelat o'sha расходовый taqtazim deb Chukka kelasiz. Chukka kelaman. Sodangizga beraka. Charchavangiz. Rahmat. Mehmondo'st, elimiz, mehmondo'st, savdogarlarimiz ko'p bo'lsin. Bir narsani ko'rsatib qo'ying, tug'anlar. Mana mashina qo'ya turgan mestalar. Tug'anlar. Ko'rdingizmi? Oralari bo'sh-bo'sh turadi. Mashina qo'ya turgan yerda lekinmi? Ko'rib turasizlar, tug'anlar. Bo'sh yerlarga unangizlarni qo'yib, kirib savdo qilaverasizlar. Ana sirtda da qancha metrlik stoyanka var dedik? 220 metrlik stoyanka var. 220 metr. Yo'lning bo'yi kelib to'xtashadi. Kirib chiqib, savdosini olib chiqib ketgan o'ng. 3 o'tmoqdan da kelsa bo'ladi. O'rtoq o'tmoqdan kelsa bo'ladi, jo'g'orqidan kelsa bo'ladi, o'ldiqidan kelsa bo'ladi. Yaxshi. Son. Bo'ldi, ham qaytdik. Dag'i bir tak, dag'ratxonasi bor ekan. Ancha minutkalar ishlayaptir. Hem oshxonalar ko'paydi dag'i turib. 12 oshxona bitgan, solingan. 12 shtuk. 12. Oshxonamiz bor, ha. Buna mashina bozordagiday edi, turib. Bir joq chekkaga qurilgan o'sha. Bitsetga qurildi, oldida ko'rganingizlarda mana o'z bilan oldi javob turgan. Ha, buna chekkadagimi? Ha, 12 oshxona shu joy. 12 oshxona. Yaxshi. Bu nima? Kurgulash ishlaydi. Negizinde şu Ay keçidir. Şu geçinde şu 10'dan başlap giret, şurada 3-4 aşkana var. Geçinde işte dedi. Ana ertemenen de geçinde 2-3'ten başlap sırttan da girip dayardap gel satkanlar var. Ha, kötörüp gel satar. Andan keyin şurada özleri işletkenler var. Şu getpey şurada. Bölünüp işleyecek. Gündüzgü geçkiga qilib ishlataverishadi. Ha, geçinde gelgende
дыйкандар келет, жүк алып келет, содагерлер. О жүктөрүн түшкөндөн кийин ушул жерден тамактанып, кенен содасын кыла беришет. Кенен сода кыла берет экен да? Ушул ашканалар ушул жерлер. Мына ашканалар Ашканалар, биякта. Жана наркы катары менен кеткен экенбиз. Ашканалар уже. Бу ашканаларды арендага бергенсиздерби же Бул дагы арендаға бериле тургандар барбы? жер көрсөтүп бердик буларга, өздөрү салышты. Өздөрү салып. Жерди көрсөтүп бердик, өздөрү салып атышат, бүгүнкү күндө салып. Бул жакта тамактар даярдап атышат. Бул жерде бул инебиз даярдык кылып атат экен, шашлык пиширганы. Жакшы. Санден боло барбы жокпу? Санден болобу? Санден şu birinci günü sanden eken. Anan bu teşterçi sandenge göngen bular. An biz sanden kılbayt da, dıykançılık büt barı pişip elden talağı uşunday oldu. Sanden kılbayla koyda sizler. Günde tazalap durat gezir. Günde tazalap durabız. Günde geçinde tazalanat. Oşta alttan şu gelişimlerimiz var. Gelip günde tazalap geçet özlerin kuruşları, maşinalarını gelip alıp ketet. Anan şu çarçaganlar es alsın. Anan biz satkanlar gelişler. Afişten sanden kılbanızlar. Biz soda kız kılıyor el degenden kılıp atatız. Sanden paket yok bizde. Tup batura. Tuppa тура тугандар. Эми Санденде бир күн дам алгычак. Санденде шылтоосу менен бир күн дам алып базар токтоп калат да. Картошка сабыздар ирип кетиши мүмкүн да. Бир күндө тугандар. Бир күндө канча потеря болот? Ушул жагын эске алыш керек да. Бу мөмө жемиш күндүн ысыгы тем боле. Бул жагы ашкана. 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 Жакшы. Иштеп аткан ашкана экен, Иштеп аткан ашкана. Булар жакшы. Стол устулдарды коюп коюптур. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ден соолук жакшыбы ака? Иштер жакшыбы? Жакшы. Кудайга шүгүр. Пирожкилер, сосиска в тесте пишип атат. Жакшы. Сууларга чейин киргизип коюсуздар, Суу бар. Жакшы. Содаңыздарга береке. Базар шартында иштеп аткан кадимки ашкана. Азыр ушуну да айтышым мүмкүн. Не сахарга окшоо, ичине кирип тартпайсыңбы деши мүмкүн. Это не сахар, это тез кабар. Жакшы. Анда жыйынтыктайбыз. Рахмат. Ушу атайын эртең менен убакыт бөлүп биз келсек көрсөтүп бергениңиз үчүн мен сизге ыраазычылык билдирем. Аманчылыкта көрүшөлү, тынч бололу, элибиздин соодасы жүрүшсүн, элибизге ушундай шарт түзүп берген сиздерге Момун ата мөмө жемиш базарынын жетекчилигине ушул нерсени макулдашуу менен уюштурган элге шарт түзүп берген шаар жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Тынч бололу, аман бололу. Сиздерге да куш келипсиздер. Эч ким оорубасын, элибиздин курсагы ток болсун, көңүлү ток болсун. Көңүл ток болбосо эч нерсеге тойбойбуз. Туугандар. Көңүл ток болбосо эч нерсеге тойбойбуз. Көңүлүбүз эч качан ач болбосун. Негизгиси курсагыбыз ток, анан көңүлүбүз ток болсун. Аманчылыкта көрүшөлү. Келип туруңуздар. Көрдүңүздөр да өз көзүңүздөр менен. Унаа тыгыны жок. Навестердин ортосундагы аралык кеңири. Биягынан кирип, нарагынан айланып чыгып кетет экенсиздер. Мындан артык дагы кандай шарт болушу мүмкүн, туугандар. Мындан дагы жакшы шартты түзгөнгө аракет кылып атыптыр. Эми көч бара-бара түзөлөт. Бүгүн эле Москва курулуп калган жок. Москва жылдар бою курулган. Тура. Базар жаңы ачылыптыр. Утуру кемчилигин түзөп отуруп, анан аягында Кудай кааласа бардыгыбызга идеальный шарт түзүлөт деген ойдом. Иншалла. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар. Кана, куш келиңиздер. Кирип соодаңыздарды кыла бериңиздер, туугандар.